Baruti kwa Ngamiland ba kgothadiwa go nna le seabe mo ntweng kgatlhanong le kanamo ya HIV and AIDS. Mo go tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao go bolelwa se ipankantse go phadisana go kgaisanong ya Hollywood Bats Safa Tournament. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kopile banni ba toropo ya Lobatse le setšhaba ka kakaretso go dirisa tshwanelo ya bone ya go tlhopha ba dira seo ka boitshwaro jo bo letlelesegang. Tautona o na bua kwa phuthegong ya kgotla kwa Lobatse mosong ono. Fa le kwa Lobatse, Tautona Masisi o na lekudisa banni ka mananeo le ditlhabololo tse puso e tsweletseng ka go di dira go tokafatsa matshelo a bone. Tautona o ne gape a simolodisa tiro ya mafaratlhatlha a phatlalatso ya metsi muso. Kganye ya ditlhopho ke kganye tona. Ke kopa gore le etse ka tlhoagalo ke tle go kopa be ke rotloetsa gore mongwe le mongwe o ikwadisetseng ditlhopho a se ka nna le poiho, a se ka nna le pelaelo. Re santse re le mo Botswana dio di a laolwa. Ga gona ope o tla go tshosetsang, o tla go kgerisang, o tla go kgokgontshang, o tsomoga gago mo mosong we go tlhopha. Bagolo ba sutele gate bana ba sutele bagolo bagodi gore ka bangwe ebile ba na le malwetse a batlang gore ba je sengwenyana a sukiri kana gongwe ba itwa ke letsatsi le mpe ba tlhopheng mme lona le tlhopheng ka boheo ya le boele malopeng. Iskala tala peri mebala ipe e rumolanang. Tautona Masisi o letsaile go lekola lefelo le go agiwang mafaratlhatlha a kgopo ya metsi a leswe kwa Molepolole. Tautona o tlhalositse fa bontlha bongwe jwa metsi a gorogang mo lefelong leo a ka dirisiwa gape ke setšhaba mo go tsa temo le go tsamaisa mananeo a ba tsereng mo pusong. A rutlapego ka nkutlwile Thamage. Tiro e ya kgopo ya metsi a leswe mo motseng wa Molepolole e simolotse ngwaga o fetileng ka kgwedi ya Phalane mme e solofetse go wela ngwaga o tlang ka kgwedi ya Moranang. Tiro e ntsheditswe madi a feta 810 million pula ke puso. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhotse a lekotse tiro e go tlhola ka fa e tsweletseng ka teng. Ga go rira mapelo a tokahetseng a tla baballang metsi a ka tlase ga lehatshe e be re le mokgwa wa gore leswe le ho le tsewe yang le tsewe mo dilong a ntsenyana ga le ka bala lenaneo sentle la thuo le tlotlo le temo le tlotlo. Every project e fundiwang o simolola go botswa motho gore a toilet e teng. That's the first thing to be funded because my government takes sanitation very seriously. Tona wa lephata la lefatshe le metsi Dr. Gifense Muzwinla a re lefelo le ke lengwe la tla amogelang le go tlhatswa metsi a mantsi. Boranyana jo le buriswa ha ke boranyana jo eleng gore ke jwa segompieno gore plante santa ke yone ya bobedi ka selekanyo sa metsi a dirisitsweng se eleng gore a go tare kana a go goragela gone la tshele le go le mo tikologong ke la tshele le gore re netswe taelo ya gore bona gore a go ira yang gore netefatse gore metsi one a dirisitsweng a re rata ba phepahaditswe mo go teng grey water ka sekgowa re bona gore ra go tare irang le ba lephata la temothuo gore go nne le mo go teng value chain addition. Tautona Masisi o tlhalositse fa mafaratlhatlha a tla tswela Batswana mosola ka tiriso ya gase e tla tlhotlhiwa mo lefelong le go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng. Kgwebo e ka tswa a go latlhwela go a ke itse ke moitsana pea tsene gongwe e ka re gona le marilo a ntse yana go phoa metsi a leso le go a tlhatswa ga kgonagala gore mewa e tswang ha e lekane gore ebe o simolola go dipipe yano tse di boelang kone ko matlong ale di isa ke se ya pa kante ko madirelong. Tautona o tlhalositse fa puso e tla sekaseka go duedisa lekgetho la Batswana ba ba go keretseng go gopelwa metsi a leswe go thusa go tsamaisa mafelo a tshwana le a go ne le tsenelong la madi le tsamaisang madirelwana mo pakeng e tang le bone bana ba iranyana ba batla go duelo bo Brown ba tla go duela madi a la mantsi gore tere kgona gore
re akaretse Botswana otlhe. Tiro ya kago ya lefelo le e solofetse go tsa tharabololo mo kgopong ya metsi a leswe go dikologa motse otlhe wa Molepolole ka go a tlhatswa a bo a busediwa mo tirisong. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Molepolole. Tshwaragano e tileng ya makhanselara a Party ya Botswana Democratic Party le a kganetso e supile kgatelopele e bonalang mo go iseng ditlamelo le ditlhabololo tse di tlhokwang ke setšhaba kwa kgaolong ya Tsabong. Se se tlhalositswe ke batlhokomedi ba makhanselara a Party ya BDP le a kganetso kwa khanseleng ya Tsabong jaaka khansele eo e tla bo e wetsa go ya ditlhophong tsa setšhaba kgwedi eno e a fifing. Mojane Kibelo wa bega. Jaaka makhanselara a hilwe maitamo a atetseng a go amela dikeletso tsa bathophi ba bone ko dikhanseleng go isa ditamelo le dithambololo ke ipinagare mo dingwageng tse 5 tsa baemetseng bathophi ba bone ko khanseleng go atega mo go se popagano ke mmang gareng ga diphathi tsa kganetso le buisanya BDP mme se ya bo e le maiteko a supilweng ke khansele ya Tsabong go hitha mo nakong eno mo go iseng ditamelo ko banning ba bone. Ene re neelana sentle mo ditirong tsa rona, re ne re gakololana sentle mo ditirong tsa rona. Tota ka bokhutswane hela go ne go sa le motshege sentle gore rona mo tega khansele ya rona go na le UDC go na le Democrat ka gore ne re itse gore re tla go lwela dikeletso tsa batho ka go tshwana, re tsile go emela batho ka go tshwana. Ke sone se ne a re ha re lemoga e le se se molemo ka UDC e le mogopolo e le kganye e leng gore le UDC le re bapela re be re ya mogela ka gore ga e re ene e re matshelo a batho ba kgaoloe mme ko bokhutlong jwa letsatsi tirisanyo mmogo ya rona le UDC e ne le letsagang mongwe. Mo go supeng maikarebelo a tetseng e le makhanselara ka kakaretso go nnile le dithapologo tse di bonalang mo kgaolong eo. O tla gakologelwa gore during our term go na ga tasega jaaka sa bolwetse jono ja COVID-19. This also found us in gore no, we had to work together. Re le makhanselara ba rotlhe ba kganetso le ba party e busa gone mo go na ga re dira gore khantele ya no bile re tshepane re tsane gore nya re batlotlege makhanselara ba rotlhe mo go rang gore le megopolo e ne ta ka makhanselara a rona a di go tsoko di odeng tsa bone e ne gona go heta di motion ne di gona go heta ne re gona go isa ditlhabolo ra re dumana gore nya ye le ba ganye gore ye go bolebelebe. So ke dumela gore I think our councillors have played their role. Baeteledipele ba supile gape gore morago ga gore khansele ya Tsabong e nne khansele e ikemetseng tshologelo ke gore kgaolo eo jaanong e tla nna le kgatelopele e bonalang go nna le dithambololo tse di tlhokwang ke banni bao go akaretsa tsa botsogo tsa thuto ditsela gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television. Mookamedi wa lekgotla la Botswana Christian Health AIDS Intervention Program CAPE Melorato Mphusu o gwetlhile baruti ba kgaolo ya Nkgabe go tswa dikerekeng ka go farologana go nna le seabe mo go fokotseng kanamo ya HIV and AIDS. O buile seo kwa Maung kwa phuthegong ya baruti ba kgaolo eo. Memphusu boletse fa baruti e le bone ba lebeledi ba lefatshe a ba rotloetsa go simolodisa dithuto tsa botsogo mo ditherong tsa bone. O gakoletse baruti go tswa thuso batho ba ba mo diphatseng tsa go ka tsenwa ke mogare ba akaretsa bana le bogole ba ba ratanang ka bong bo le bongwe le ba ba gwebang ka mmele gareng ga ba bangwe. A re baruti ba tshwanetse go simolodisa mananeo a akaretsang bothe ebile e le a tsa botsogo. We are the people to rebuild this nation, baruti. What programs do we have in our churches? Are we doing that really with a strong, anointed and God-empowered voice? Setšhaba se kopile go amogela le go emanokeng batho ba ba tshelang ka mogare wa HIV le go sa ba kgetholola. I also have the right to participate in governmency. In taking part more voting yana. They have the right of movement and right of freedom. Gore ba ithusetsa gore ba ka nna kae le dikereke gore ba ka tsena kereke he. They have the right ya information ya dikgakololo. They have the right ya to be treated equally with dignity and respect. We have to report the concerns
hela ko kerekeng ko ha ele gore go na le motho eneo e le meo e le gore o gweba ka mmele. If I know any case, you have to report. Okay, report a guy, relevant Cape Lofana, Congoga is at the Handsome Town. We have to support them. Caritela deep heratel or Capana over to Sakaton, Baska Catola message having. Then we have to create a safe and supportive environment. Mola udire bana. Ngwana o itola a ntse le motho o motona mo go ene a nne molato a lebiso molato mo melao ya bana bone they are free gore ba raele motho o motona ha sena go nna nae a ba ima motho o motona ya go tronko mo go bone ke gore they are free maitsiboa ba ya go di bare ba latela batho ba batona. Tshwaragano ya baruti le makgotla a tshwana bo Cape bonela le nna phareng ga mangwe go bolelwa go le bothokwa mo go thuseng go lwantsha kana mo ya mogare wa HIV/AIDS mo lefatsheng leno. Maretha ka Isara, BTV News, Maung. Mothusa tona ya dikgalo le tlhabololo magae re Mabuise Pule o supile fa go rolwa semmuso ga sekolo se se botlana kwa motseng wa Odi go dirilwa ka nako e maleba e motse o le banweng ke tlhaelo ya matlwana a borutelo. O buile se kwa Odi sekolo seo se ne se rolwa semmuso. A rutleletse class ka dintlha. Ina re ngogola ka kgwedi ya Phukwi puso a simolodisa semmuso ka go a sekolo se se potana kwa motseng wa Odi. Kgwedi eno se bulwa semmuso ka go ya sone e wetse e le sekao se se papamatsang gore puso a lefatshe leno e ikemiseditse go emela thuto ka dinao ka go netefatsa gore baithuti botlhe ba kwala thuto ya boleng. Sekolo se sešwa se tla imolola sekolo se se potana sa Odi Morwalo ka sentse sa amogela baithuti ba ba fetileng palo ebile gape se le jwa le thabololo ya sennela ruri. Ao ka kokola sekolo sa rena sa Odi se se ha mo Odi se le sentse se le teng se swantse go tsaya bana ba ka nna 550 mme ka gore re ba tele ga borone batho ba firisitse ka kwano batho ba bantsi se hela se hetela go 800 and something plus council ya rona gore be etse re tshwetso ya gore ya ga sekolo o swantse ra ile go ga tota gore e tla imolla seemo sa ko sekolong se le sa Odi se ne le go ratolo se dikago tsa thuto kana re godise dikago tsa thuto go tsweng go dipalong tse ne re na natso re di tsholetse ka jana go na le kgolo ya bana e re tsholetseng ka go ya mogela mo dikolong tsa rona tse di potana. Re irile tiro ye ka bonokopila ra hetsa dikago tse ka nako e beilweng mme e lopa madi a kana ka 49 million kana 48.9 million. Re heditse ka one madi ona ke tlhabollo e tona mo kgaolong ya kgatleng re le makgata re na le dingwaga ntse re ngwangwarega re goromente o re beile ka ga mosing. Sekolo se ke sekgantshwane sa banni mme ebile ke nngwe ya thabologo e galalediwang mo kgaolong e. Ke nonne pelo ka mathe ke thatitse ngati go bebere ka letsatsi lona le ra be re buile khutlong tse nne tsa lehatse go tla go rulatsa ditso. Sekolo se re tsile go se tlhokomela re se tlhokomela se nna sentle yana re senelwa se na le ditlhare re di tlhokomela di gola e nna se kgantshwane se leng gore le bakgatla ga ba batla go se dirisa e nna ntse le lehelo le lentle. Express my confidence ke bua ke kano tse sehuba ra dila motheo wa sennela ruri ba katlego ebile ke ikemiseditse go bona gore lenaneo le le tla tswelela jang ka fa tlase ga ketapele e ntšha. Sekolo se tla thapa baithuti ba sone ba ntlha ngwaga o tang ka kgwedi ya Ferikgong se simolola ka baithuti ba mophato wa ntlha go ema ka wa borataro. Lizzy Class, BTV News, Odi.
Fa re gatela pele ka dikgang tsa rona, khamphane ya molao ya monogai ya Precious and Partners Legal Practice e inaakantse le go neela dikgwebo tse di potlana go tswa mafatsheng a sele ditirelo tsa semolao go tokafatsa go gweba mo lefatsheng leno ka thulaganyo ya PNP Embassy Direct. Mosimolodi wa khamphane eo, Advocate Precious Masuku Gondwe, a re seo se tla thusa go oketsa dipeeletso go tswa mafatsheng a sele. Solofela Tombale wa latela. Irile fa tsena mo setilong sa gago sa botaotona, taotona Masisi a tlhalosa fa e kealela go itebaganya le dikgang tsa go ngoka babeeletsi go tsweng kwa mafatshe a sele go tla go thusa go tlamela batswana ditiro le gona go tlhabolola itsholelo. Makalana ka bontsi a na gotlhiwa go etletsa dikgang tsa motlhale o go akaretsa lekalana la Botswana Investment and Trade Center. Le fa go ntse jalo, khamphane ya molao ya Precious and Partners e eteletsweng pele ke bomme We're looking at the SMME space, which is very important for purposes of the Minister of Entrepreneurship. We want to ensure that the Minister of Entrepreneurship also serves as a lending board for anyone or any country through the embassies that requires professional services. Then we are roped in to advise, whether it's on a legal front, whether it's on the services front. We know where do you register for BRS? We know everything that you must register for, all the taxes that you must register for if you are transacting in any product or service. Lephata la tlhabololo dikgwebo le supa fa le itumelela lenaneo le fela thata. If we look at our rankings in the ease of doing business, we're not doing well at all. And it is the reason I acceded to this invitation. Because my belief is that with this platform or this partnership, we should be able to see people being serviced Kabonako. I'm saying this because the reason we are not doing well in the doing business is the issues of bureaucracy, red tape, and many other issues. You know, the interesting thing is, from the time that we started sending invitations, already embassies are sending people to us because it's a service that's been needed. So that service starts now. We're ready to take care of our foreign direct investors. We're ready to help them navigate. And those that are already in Botswana and maybe they are struggling with one key area or the other. So this is a much needed service for now. Because as long as you're not covered, for instance, in terms of immigration, it's not something you can wait for tomorrow. It's something that you need resolved now. Ka o simolodisiwa ga thulaganyo eo, lefatshe leno le itemogela gape kgatelopele le diphetogo tse di tlang ka banana ba lefatshe leno. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Mokamela mapodisi a kgaolo ya Borwa Assistant Commissioner Boiki Mojalemotho wa kgoletsi bani ba kgaolo ya Tsabong tshwaragano le tirisanyo mmogo e ba nang le yone le mapodisi mo go lwantsheng borukutli kwa kgaolong eo. Assistant Commissioner Mojalemotho o senotse se kwa moletlong wa Kabodietsele wa baithaopi ba ba berekang le mapodisi go lwantsha borukutli. A re utlwe Mpho Keleboge. Tshwaragano ya sepodisi le banni ba motse wa Tsabong le mabapi e botlhokwa fela thata mo go sireletseng setšhaba bogolo jang ka nako e lefatshe le ipaakanyetsang go godisa itsholelo ya lone. Go tokafatsa twantsho borukutli go botlhokwa gore baithaopi ba mo motseng le ba sepodisi ba tshwaragane le dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi, balemibarui, banana le setšhaba ka kakaretso. Maikelo lwana o tshwara meletlo a gonna yana jaaka ne ke sa tswa go bua ke gone go leka go tokafatsa go gopotsa borukutli ke gone go rotloetsa boithaopi le gone gore go rotloetsa tirisanyo mmogo gareng ga setšhaba le mapodisi. Go botlhokwa gore setšhaba se nne le seabe se se itumedisang go sireletsa lefatshe leno. Moletlo ona maikelo a golo a one ke go lemoga le gone go rotloetsa bana le seabe bogolo jang moradi mo go lwantsheng borukutli mo kgaolong tsa rona. There's a need ya gore go nne le change ya gore bana ba bone thuto ka gore bana le keletso le lerato la go direla Botswana mo twantsho borukutli. Me kganto gore ba santse ba ise ba nne le gore ba nne decent go ya mahapela ga ba tlelana ba presenta report ya ba e dileng. There's a need ya gore
ba direlo di-workshops tse di ka ba rutuntshang gore ba kgone gore ba own that report. Go sireletsa setšhaba go botlhokwa ebile e le nngwe ya ditsetlana tsa maitlamo a tebelopele a 2036 a go tshela mo lefatsheng le le sireletsegileng. Mpho ke leboge, Botswana Television. Mo go tsa mafatshe a sele baitsanape ba tlhalosa fa maikemisetso a lefatshe la Turkey a go godisa tirisanyo ya lone le botlhaba jwa Afrika a ka kgorelediwa ke kgotlang e golang magareng ga mafatshe a Ethiopia le Somalia. Mafatshe a mabedi a na le kgotlang ka nako ya tota a na le kgotlang ka nako ya tumalano ya lefatshe ya Ethiopia e tseneng mo go yone le Somaliland kgalo e kgaoganeng le Somalia. Turkey ke yone e rerisang mafatshe a mabedi mme jaaka Egypt e rekisetsa Somalia dibetsa kgotlang eo go bolelwa fa e oketsegile. Egypt ke lefatshe le lengwe le le nang le kgotlang le la Ethiopia mabapi le tiriso ya noka ya Nile. Dikgotlang tse di tlhaloswa di phirimisa ditoro tsa Turkey tsa go nna le maatla mo kgaolong eo. Lefatshe la Turkey le tsene mo tumalanong le la Somalia gore le dire dipatlisiso mo lewatleng la lone le go dumelwang le humile tsa kgotetso. Baitsanape ba dipatlisiso ba lefatshe la Turkey ba setse ba le kwa Somalia go simolola dipatlisiso. Baitsanape ba re tumalano eo e ka godisa botsalano jwa lone le mafatshe a mangwe a mo botlhaba jwa Afrika. Lentswa seo se ka nna sa kgorelediwa ke dikgotlang tse di mo kgaolong eo. Turkey needs Somalia. Tirisano mmogo ya Somalia le Ethiopia e botlhokwa mo lefatsheng la Turkey gore le fitlhelele maikaelelo a lone. Botsalano jo botile magareng ga lefatshe la Egypt le la Somalia bo tlhalosiwa le bone bo ka nna jwa phirimisa ditoro tsa Turkey. Botsalano jwa lefatshe la Somalia le Egypt bo ka baya Somalia mo maemong a mantle a go ka buisana le go rarabolola dikgang tsa lefatshe botoka. Mo letlhakoreng le lengwe lefatshe la Ethiopia le ka nna la leba botsala jwa mafatshe o mabedi bo le botlhabetse mo itshireletsong ya lone mme se se oketse go tlhoka go tshepana ga Ethiopia le Somalia. Baitsanape bangwe ba dumela fa lefatshe la Turkey le ka se kgone go rarabolola kgotlang e mo botlhaba jwa Afrika le le nosi. Turkey can still be the lead mediator, but outside actors like the US, like the Turkey e ka nna ya tswelela e tshegetsa dipuisano mme mafatshe a mangwe a tshwana le America, Europe le a Gulf a ka tsena dipuisano tseo a rarabolola kgotlang e sa bolong go nna teng. and some sort of conflictual outcome. Dipego di supa fa kgotlang ya Ethiopia le Somalia e ka se ame Turkey fela mme gape e ka phutlhamisa tirisano ya mafatshe o mabedi go lwantsha le sukuru la ditsolodi tsa Al-Shabaab ka ebile Somalia e ntshitse matshosetsi a go ntsha masole a Ethiopia kwa lefatsheng leo. Laone le Gwale, BTV News. Motswana wetso kana wa isi o ka siele ka go rialo tla re dinele Tebogang Sebetlela re be mo dinakong ka tsa metshameko. tla ke go leboga wena Lucia Ramasu motswana e ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Tebogang Sebetlela. Tona ya banana bong metshameko le ngwao re tumiso ra kgare go itetse le gofi barutabana ba sekolo se se botlana sa Nyangabwe go simolodisa lenaneo la matlhagola tsela la tlhabolola motshameko go tswa kwa moding fa go ne go simolodisiwa lenaneo leo semmuso re utlwe kgomotswa sefako. Dithopa tsa metshameko ka go farologana di ntse di sokola segolo jang ka batshameki ba botlana fa e sale lenaneo la metshameko la dikolo le emisiwa mme lenaneo la mathagola tsela le itebagantse le go busa serodumo seo ka go busetsa banana mo metshamekong. No ga gona se se monate jaaka go bona batho ba ile gore they care ka bana ba le hatsela ga rona especially bana ba dingwaga tse di kana bana ba vulnerable bana ba if ne re ka tswella gongwe ka status quo ka ha ne go ntse ka teng ba sa kgone go nna le opportunity ya gore ba tshameke e ne tla re ka moso be re hela re itshwara melomo ya ka re se re bona go simologile ko mahelong a mangwe ya re itumetse thata ba gaetso ke a itumela gore lo le 9 mo sekolong sa Nyangagwe le itlhophile gore you want to be a part of agenda ya government agenda ya ministry wa rona and indeed the BNSC
gore re kgone go bona bana ba la ntlha hela ba tshameka. It's part of kgolo ya bone se se botlhokwa ba tshameka ba itshidila mmele ba tshameka jalo, and then in the process jaano e be re ka nna le gone gore a mme go ka lejwa ga nna le bao ba ile gore in terms of go ba baakanyetsa go ya ko pele competitions re ka kgona gore re ba bone. Lenaneo le le thusa mo go ntsheng batshameki ba ba tsena mo dithopeng tsa setšhaba ka go farologana di akaretsa kgwele ya dinao, netball, volleyball, mabelo le tse dingwe. This is a pilot project. Re baakanyetsa gore e re next financial year e be le gore gongwe re bone madi gongwe a hetang a re nang le one gompieno, mme re ga goroga e be re se re dumalane gore mme anong program e le gore ke a sennela ruri yone nna ka tsela e ntseng ja. We can still maintain matlhagola tsela because ke leina le le gore it resonates well with these kids, with bana ba ko junioring, ko senioring, because we are saying re baakanyetsa our national teams, 1. Number 2, re baakanya bana ba for future, because sport se go ruta le boeteledipele. Me equipment yone minister re solohetse gore that one ke ngwe ya dio tse leng gore even as early as next week we will fix it. Ha re setse re na le bana le baruta bana ba bana le keletso ya go bereka le bana already ke solegela gore setse re tsamaile sekgele se leng gore se ka re isa go mme go mo go botlhokwa, mme so se botlhokwa se ke se utlwileng ka dikgwetlo dingwe tsa teng ke tse re setseng ke tse o di bonang ka matlho ga o tlhoka le gore o di bolelele gore di teng. Lenaneo leo le taka nako e maleba jaaka dithopa di ipaakanyetsa dikgaisano tsa AUC Region 5 tse di tla tshegetswang ke lefatshe la Namibia ngwaga o tang. Khumzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mogatisi wa setlhopha sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao sa the MES basimane botlhe Malete re setlhopha seo se ikemiseditse go dira gotlhe go tla ka maduo a nametsang kwa kgaisanong ya Hollywood Bats COSAFA e solofetsweng go simolola beke e tlang kwa Aforika Borwa. Malete o buile se kwa ikatisong ya setlhopha mono Gaborone a re utlwe Kagiso Molelekwa. Mokatisi Malete o tsweletsa ka ya fa mo ngwageng o fetileng setlhopha sa gagwe se feletse go tikologong ya dithotshwana kana group stage selo sa reng ba ikeletse go se tokafatsa monongwaga. In last year's COSAFA Women Championship 2023 we only mo kgaisanong ya ngwaga o fetileng re feletse mo legato la dithotshwana mme re batla go tokafatsa seo. Motshameko wa ntlha ko ono o botlhokwa o ke dumelang gore o tla re thusa go kala seemo sa rona sa ipankanyo morago go tshameka metshameko ya botsalano le Tunisia le Tanzania. Going to be more tactical. It will also help us to measure how far we have gone in terms of preparations, because I think from the last camp in Tunisia we have made really good progress, especially when we played against Tanzania and Tunisia. Mokatisi Malete o tsweletsa supa fa batshameki ba gagwe ba le teng botlhe selo sa reng se tla ba thusa go atega mo kgaisanong eo. Everyone is here available for selection. Batshameki botlhe ba teng go ka akarediwa mo setlhopheng sa bofelo kwa ntle ga ditsirikinyaditswe yo mo kgobalong le batshameki ba rona botlhe ba tshamekang ko ntle ba tla nna karolo ya setlhopha. Join us from tomorrow, and then we tumelo gammu le sego moeng will only join us in South Africa because they are still committed to their club in Namibia, but so far so good. Dipaakanyo tsa rena di tsamaela sentle ke tsa ke re na le baka tota re sa tshameke di game, and this is an opportunity for us to come back and raise the flag ya ka re tlwaetse. Dipaakanyo di tsamaya sentle, batshameki ba supa ba na le lenyora la go wina ke lebeletse gore competition e rang go go yone ha re ka e wina kgotsa ra dira sentle tla bentse le ipankanyo ya rona ya the biggest tournament re ipankanyetsang go tlang. The MES ba iphitlhela ba le mo group B ba golagantswe le Malawi, Mauritius ga mmogo le Madagascar. Setlhopha sa mogae se simolola kgaisano ya monongwaga ka go mekamekana le basireletsi ba sejana Malawi kgwedi eno e le 23 pele ba thulana le Mauritius fa kgwedi eno e le 26. The MES ba garela metshameko ya dithotshwana fa ba thulana le Madagascar kgwedi eno e le 22. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa the Zebras se fentse sa Cape Verde ka no e lengwe go lefela mo motshamekong wa go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya AFCON 2025. No eo e nositsweng ke Thabang Sesinyi mo motsotsong wa 52 e tlhatloseditse setlhopha sa the Zebras kwa maemong a bobedi mo Group C. A re bone matlhasedi a motshameko o.
Re bona the mighty Zebras teenage Tumi Sangore Bonyo Pizza Costa Rarera aba feta ka motho Tumi are bone into the 18 box Tumi San teenage bana dirile tiro yotlhe neng a tlhokela go ka e dira Tumi Cape Verde romela go kgwele Mondirio Chichima aba ba ka tshireletso go itsone phoko le le kgwele ne le botlhabetse ntle le pela loepe khona o bona go tsena into those spaces from the field go disione phetogo e leng gore re tsamaile re bona are bone Gaucho ababa kupunela a thaba sisinye go ka senya sengwe le sengwe sa bone ba Cape Verde ba utlwile ka mosumo wa letloa le modumo wa barati ba kgwele ya dinao. We fight until the end. We know very well that today we will get opportunity to counterattack them. We have done very well. We defend also very well today and better than the first match. So Botswana can be very, very proud about the Zebras. The Zebras, they give all for the nation today. We have 6 points. We have a capital crucial match against Mauritania after 1 month. And now we are really in a very good way, very positive way. I really want to congratulate my player because they show a very, very good spirit. A Botswana fez bom trabalho defensivo. Já sabíamos que defendem com o bloco muito baixo. Botswana, right from the word go, they did their most to win the game, so that's how it goes. Re salefo mokatisi wa the Zebras Didier Gomez da Ross o letse a tlhalositse fa kgaogana le setlhopha seo kwa phuthegong ya bobega dikgang. Yeah, I'm very sad to inform you that I decided a few days ago that it was my last match with the Zebra today. You know, I think that there is some decision which were taken without informing me. For example, the cancellation of the local camp, the participation of the Shan. Molomagani wa mabelo kwa setlhopheng sa dibaesekele sa Cycle for Life Jeffrey Ponchi a re herile mororo setlhopha seo se sena barotloetsi mo dikgaisanong tsa mabelo a dibaesekele dipaakanyo tsa kgaisano eo ya Inc Cycle for Life Mountain Bike Club race di tsamaya sentle. Ponchi o rafaditse se mo potsolosong le lekana la metshameko la BTV News a re utlwe Katlego Kgakole. Le fa letlhoko la barotloetsi ba mabelo a dibaesekele ka kakaretso le ba balela ditlhopha mo lefatsheng leno, Ponchi o tlhalositse fa e le ba Cycle for Life ba le motlotlo go ba kgonne go dumalana le komponi ya Ink.Digital e leng ya maranyane go rotloetsa lebelo leo le le tla tshegediwang beke e tlang la Ink.Cycle for Life Mountain Bike Club Race ka madi a kana ka 100,000. O ne a tswelela a rotloetsa dikomponi tse dingwe tse di ikemetseng ka nosi go ema nokeng motshameko o wa mabelo a dibaesekele. For a cycling event, you need funds to host an event because you are paying for all the services, from medical services to marshals. Ga o sena morotloetsi ga go ke a kgona go tshegetsa kgaisano ya mabelo a dibaesekele ka gore go turu go dira jalo. O duela batho ba akaretsa dimmashale ba ba tshegetsang dinako le bone ba tabogi ka kakaretso ka gore ba tshwanetse go rotloediwa mme re itumelela gore ba Ink.Digital Company ba ne ba re tswa thuso mme letlhoko la barotloetsi mo dikgaisanong tsa dibaesekele mono gae le santse le tshwenya fela thata selo se re ikaelelang go se lwantsha mo ngwageng o tlang. Promote health, it's greener in nature. So if you have corporates stepping forward to sponsor an event like this, know that you are contributing towards better health. Ponchi o tlhalositse fa dikgaisano tsa mabelo a dibaesekele di tshwanelela Ink.Cycle for Life Mountain Bike Club Race di dirisiwa go tlhopha le go kala bapagami ba dibaesekele ba monogae ba ba ka sugiwang gore ba emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshe mme ka jalo a rotloetsa bapagami ba dibaesekele ba ditlhopha ka go farologana go tsenelela kgaisano tseo. So sponsorship money helps to bring in competition from outside.
thotloetso ya madi mo mabelong a dibaesekele e botlhokwa fela thata ka gore kgaisano e nna ya maemo a kwa godimo fa ebile go na le bapagami ba ba tswang kwa ntle ga lefatshe leno ka gore bapagami ba mono gae ba ka ithuta go le gontsi mo go bone mme re bone gore re berekela fa kae gore re ba tlhokotse gore ba emele lefatshe leno sentle kwa dikgaisanong tsa mafatshe. Where we are really, are we there? Or we still have a long way to go. for life mountain bike club race le tla bo le kgaogantswe ka matlhakore a akaretsa la mmamang la 60 kilometers 40 kilometers le la bommotlana la 20 kilometers lebelo leo le solofetse go tsenelelwa ke bapagami ba dibaesekele ba ka tshwara 200 mme le tla tshwara kgwedi eno e le 26 kwa Odi le Matebele mo kgaolong ya Kgatleng. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. o tsere se o duela fela ka tseleng tse jalo dikgang tsa rona sa metshameko menna le wena tla bo re kopana gape kgante jana fela ga ke go tlogele o le nosi ke go tlogela Lucia Ramasu go tswelela le thulaganyo.